Moj veliki izziv je bil biti vidna in pogumna in zastopati sebe. Ko sem začela s tem projektom hipnoze, sem si želela, da bi si upala stati pred kamero in imeti svoj TikTok profil in deliti svoje misli s svetom. Danes imam svoj TikTok profil, širim svojo mrežo in svoj svet na Instagramu, na Facebooku in pogumno praktično stopam, brez da bi se obremenjevala s tem, kaj drugi mislijo in kaj bojo rekli in kako bom izpadla, ampak praktično živim sebe. Med drugim sem tudi, en velik korak je bil, da sem poleti, ko je firma imela eno veliko predavanje, od 160 ljudi so izbrali mene, da bom jaz to predavanje vodila prvič v življenju, in sem ga super odvodila baje, tako da sem zelo si okrepila ta moj notranji svet in praktično stopila pogumno na to pot. In sem zelo hvaležna Aleksandru in hipnozi, da sem prebila ta let in zdaj sem tukaj in sam še dalje.